Zidane ima koronu, u ekipu je vodio njegov pomoćnik i prijatelj Betoni. Čovjek koga smatraju inače za najveće krivca ovoga što se događa u Realu. Znači, Betoni, pošto je jedna misterija, generalno, njegova uloga u životu, najbolji ortak. Je to ko ono kad je Dembele doveo ortaka da ima s kim da igra FIFA? Super. Ali lepo je sve bilo posloženo i izgledalo je sasvim korektno. Mislim bio na telefonu sve vreme. Apsolutno, zaista. I pritom imaš Modrića na terenu što onako dosta olakšava život. Ili Modrić kako je igrao, ono zaista neopisivo. Ali stvarno neopisivo. Ok, igraš protiv Alavesa, pa ti je malo lakši život. Iskreno mislim da je to što odigrao Alaves u prvom poluvremenu, da to najgore prvo poluvreme koje je bilo koji španski tim odigrao do sada, u konkurenciji koja je dosta opaka. Još jedna stvar, ovo je tek drugi put ove sezone da je Real dao 4 gola. To onako poprilično opisuje i ovu sezonu La Lige. Pa nemaš više sigurne situacije. Kad igra Ramos, ti znaš da ako bude 2 korektna centar šuta, da će sigurno biti gol iz prekida, to nema šta. Sad većina situacija zavisi od toga šta će Benzema da uradi i to nema plan B, ne postoji i dalje. Mislim, nisi uspio da stvoriš opciju, pokušao si sa Jovićem, stidljivo, ali si probao kad je bio zdrav, kad je mogao da igra, pokušao si sa Marijanom, još stidljivije, ostale si rasterao, Brazilce si pokušavao jedan pa drugi, pa jedan je igrao korektno, pa je posle nestao, drugi nije igrao nikada korektno, ali računaš da će Vinicius da postane to sledeća velika brazilska nada kao Neymar, što se nijednom nije desilo zaista. Imaš Lukasa Vaskeza koji sad neće produži ugovor, pošto hoće veće pare. Mislim, ti igrači iz trećeg plana koji su odigrali fantastično za Zidana, to treba neko da analizira šta se desilo, ali dalje nemaš lidera. Ti dalje imaš samo Benzemu i to je to. Ili će da Benzema da gol da Real pobedi, ili neće dati gol i Real neće pobediti i to je tako, mislim.